seside kakhulu isikhathi singekho egaming ngesizathu ezithize. Mhlawumbe umuntu uzokhumbula ukuthi ngike ngabhala lapha ukuthi sike saba nenkinga sakhubazelwa ifele emnyama kushonela ubaba kaCela umfowethu uMzondo banembone la ubaba nenkinga bekushonela ubaba ekhaya samisa umsebenzi samisa yonke into ngenxa isimo esimasibe njalo. Sixolisa kakhulu ebantwini abathanda uhlelo nasebantwini abakholelwa ukuthina ukuthi no man sibe naleyo nkinga, but this time sibuyile ayikho into ezosivimba sekuyoba yikona futhi ukufa okay bafowethu siyanibingelela kuhamba kanjani? Hayi kuyaphila. Siyaphila. Cela kuyabuyeka egaming. Hayi kuyabuyeka. Ifihle kahle ekhaya. Hayi kahle kakhulu. Kahle kakhulu. Umsebenzi uyaqhubeka. Yebo. Tombo right? Hayi ngiright. Yeah. Hayi bafowethu ngizwa ngikhululeka mangibona. Ngizwa ngikhululeka ngicabanga nabantu emakhaya bayajabula. This is 18 and above media ilokhuzana TV yethu. Siyajabula kakhulu. Qhubeka kanje nisibukele ngicafaze subscribe abangakaze bawuncafaze ningicafaze like sizama indlela ukuthi sikhuliseni uhlelo usuku nosuku. Namhlanje sokhuluma ngenye inkinga la. Bekwenzeke mangabe abantu besocansini uthola ukuthi kunesayidi elingalizwe elinye isayidi awumfili umuntu awuzizwa kahle lento enenzayo nje awuyizwa bese ikakhulukazi abesimame bayenza lonto umuntu athengezwa apretend engathi uyezwa uyabo yini isizathu esenza ukuthi umuntu athengezwa aqamba amanga a-acte enze ngathi khona into ayizwayo abe nomncwini okuthize nokukhalisela okuthize ngathi kunento eyizwayo ibingekho ntombo uqala njengentombazane u-acta nje ukuthi u-acte uyenza into eyizwayo umuntu awuyizwa but why? Oqala nje ngingasho ukuthi mhlawumbe uyakhala phela kube khona okuzwayo ikabili no uyakhala futhi ukhale ukuthi ayi phela ngcono ke nje yavela khona into ayenzayo noma ngingayizwa into ayenzayo kodwa ke mhlawumbe mangincina ke uzothemba ukuthi khona into engizwayo noma ngizwa lutho mana ke ngiyaqolisa but ngiyafisa ukuthi mangiyibuza ngiyiqondise kuwena straight ngoba sikhohlile sayibantu khona la sifike sihlangane khona akwazi ukudibana nesimo esikanjalo wena Ntombo nje empilweni. Hayi ngiyangidibane naso uzibuze nje nokuthi ayoqeda nini lo ayikho lento phela uze injani seriousness kuyena abi uyaba serious phela yaba nje serious umuntu wakhona uzibuze wenzani lo kodwa ke uncwineke phela uze ke naye shesha be right yaqeda suke phezulu kwakho manje mhlawumbe akengithi mhlawumbe nizohlala usuku bonke nalo muntu mase ufuna ukubuya futhi again uzophinde futhi wenze leso ungakwenza lokho hayi kancane ngeke akulula uvumela ukuthi abuye ungaba namazabazaba ngaba nje nezinto zithethe ngikho right ingalunge kanjani ngiyazela ngeke usavuma ukuthi uphinde wehlele lo sesehlo sohlela la kunesimo Ntombo kusuke kukuthini into yakhe incane noma mhlambe uyahluleka yena nje umdlalo igame iyamhlula le straight hayi phela lento le noma into ingancane igame uyishaya nje mfethu uyayishaya nje game akunalutho ukuthi into inkulu incane igame nje uyishaya uyishaya so ukona lo kwenza ukuthi uvela ubone ukuthi ngcono phela ngiyinqinise ukuze aqede ke phela ke bese ayasuka ke mana Cela ngifuna ukuza kwela lesayidi ngizokubedwa bokwena ukuthi kwakwenza ngicela ukuthi ugcine sekuwena manje sokukhalisela wensizwa kwenu kodwa ekugcineni kosuku lento yenza awuyizwa. Hayi kuyenzeka kuyaphahluka nje kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzukhale uyampretenda kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka ukuthi ukhala nje ngempela khona lento ezwayo engathi ungaphimisela khona le yamizwa yasekamereni engathi ungaphimisela something naye khona ezobona ukuthi usegemini uyabona yona ngoba manje yabona mawuzonela uthulile
uqifa nje usando ngokukhipha umoya kuphela nawe uyabona yona lengiphefumula akube khona leya sound leya naye khona ezobona ukuthi hey shuthi hey nginzima la ngaphansi uyabona okufuthi kahle kahle singathi lento yokukhala makwenziwa lento sikhala ngoba naku suke senzela umuntu esenza naye something noma sikhala ngoba vele ngisho ngathiwa bowedwa mawuzwa lo muzwa bowuzokhala noma ukhala ngoba kunomuntu la ekumele umpruvele ukuthi kahle kahle lento yenza ngiyayizwa lokukhala kuyiproof noma into vele ongathi noma uwedwa uzumuzo ofanayo ukhala okokuqala kuyazenzakalela akuyona into othe ngikhale manje kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi komunye uyenze wena ngoba naku ufuna aphinda abuye ngathi inkulu into uyayizwa noma ngaba uzwa lutho kuyena kodwa kwesinye isikhathi nje kuyazenzakalela ukuthi uzigcine nawe sonamahloni mase ethi wakhala kangaka seniqedile phela khona izindaba zokuthunduzelana ukuthi ulale mase niqedile yabona mhlawumbe uzothi ayibo wena wavule wakhala kangaka manje ukhaliswa yini uqala ukushaya amahloni uthi hayi yabona ke lapho ngasikhathi ushalaza usuku kade kuzifikela lokho nawe kwesinye isikhathi uthi ukunakanga so ukuzwa so ushawa amahloni ngoba ukukhunjuzwa uyena omunye usuke wazi ukuthi amevele ngenza ngamasikhomo mhlawumbe ubhekelele nebukubuku izizumbulu kuyena ukuthi mhlawumbe akubeke eduze ngoba ngathi kukhulu okuzwayo kuyena angithi uyayibona leyo kukwabili ukukhala yakabili kodwa ngeze ukuhlukanisa ukuthi ukhala kanje mawuzenzisa ukhala kanje mangabe ukhala ngokuyikona kodwa kukabili mana ngicela ukhala ngoba sowufike kuvutho ndaba wena nje mhlawumbe ngiyalinganisa ngawo makuwukuthi lesigameko sike sakwehlela kaningana mhlawumbe lesokuhayiza sokulila ulila mase ufika kuvutho ndaba noma ulila nje uhambo yini usalima nje nakhona futhi kukabili uyalila la uhambweni hayi moyiqhuda ulitholo lothuba lokulila ya iqhude nje alili nhlobo ngoba iqhude uqhufe nya angithekolo yonke kodwa mangabe mokade uhamba khona nje esingathi ungwafutha like imfezi angithi yebo lonto yilapho la khala angithi yebo lonto mhlambe uzubiza nogodi bevele bebukile angithi yebo lonto kwenziwa yini indima osoyihambile kwesinye isikhathi kwenzeke futhi ukuthi ngendlela osoyihambe ngayo akuchameki ingathi ngaba khona nje izwi olikhiphayo mhlambe yabo angazi lento iyazenzakalela kodwa nje ngathi iyadalwa ukwenzeka kwayo yenziwa yini la mina besifazane mhlambe intombo mhlambe masokufika uvutho ndaba noma engathi nje vele meke nje waligaqa engathi ungavela uqhume hayi ngeke uvela uqhume nje phela uqhuma ngoba angithi nje basisho ukuthi kabili yabo uma ukuthi ngempela uyinanela kahle uzwa phela kuyahamba isikhathi usuthi kuyahlangana bese uqaleke liyaphuma kizwi kuyazenzakalela ke futhi kodwa kuloko kuzenzisa nje uqala ucabanga iye emqondweni phela lento okuqala usho ukuthi kodwa kwenziwani lana kodwa ke kulungile ngisale sengikhala ke phela ngoba kubeki uma kwenziwa lento ukhaleke phela nkosamajabule ke naye ke kuze kube right lento kahle yocansi ihamba ibanga elide kakhulu mawuthi uyayibuka ibanga elide nendlela ezimangaliso ungabe understand noma uJesu uyayazi kodwa ukuthi hayi siyazi ngendlela ehlukene ngifuna ukubuyela lana ke manje ngoba indaba yama relationship yamathandana nocansi ihamba iziyofika ekuthenini kuzaliswa izingane sibe nezingane ekugcineni kosuku sesinezingane bese kuba khona mhlawumbe ungazondli kakhulukazi ebafaneni ukuthi manje umuntu esifazane sekhulisa ingane seyedwa kodwa babona uyabo lezi zinto singazivimba kanjani lezi ukuthi masibona ukuthi mhlawumbe umuntu ucele mhlawumbe angimthandisisi kahle njengize ngikwazi ukuthi ngibe nengane nalomuntu kanje singayivimba kanjani lento ukuthi mhlawumbe sizama ukukhondomaza sizama indlela zokuvikela ukuthi igcine ngingazalwanga ngoba izinga longondle kwengane lithanda ukuba phezulu kakhulu yabo nanokuthi uma ngabe umuntu ehlukana nengane ehlukana noma wengane avela yeke ukondla ingane sakaza ikhuluma lento sinabo sikhuluma ngeceleni kwenziwa yini lento ukuthi umuntu anilahlukana noma wengane avela yiyeke indaba yokondla ingane isinqumo sama wengane uyabona uma ngabe
uzothatha isinqumo awuvele nje usithathe ukuthi manje ngiyayidiliza lendlu ngakhenge qala uhlele yabona ukuthi mangenza ukuthi ngizokwenza ukuthi ngeke ngifune lutho lasibanibani mase ngimala ngoba dithami isihlukana asihlukani ngendlela efanayo sisonke emhlabeni uyabona bakhona abantu othola ukuthi ababangaka ngalutho nje wavele wathi umunye uphelele lona kodwa liphela kanjani uthando esekhona lo ozokwenza ngingasondli angithi uyabona lonto ngoba phela ukuphela kothando ufuna usaqoma phambili angithi uyabona lonto okwesibili into eyenza ngingondli ubalekele lo ngasaqoma phambili ngophela uthando ulo wesifazana akumele aphinde aqome wena ngoba naku esathi yena ethe kumina liphelile uthando ukuphela kothando ufuna nawe akuyeke ngoba akasenalo uthando yena akasenayo imizwa akahlali nje akasenalo cele olwakho alukho lwami uthando lunge nje hayi awukho mabhebhana wami hayi waye kube khona uthando lwami cha wecela ake siyibuke bese ngalendlela ukuthi uma wengane yakho ne yeah niqatanisiwe zinkinga nje zenu yeah kwafika ekuthenini ke manje nasebona ukuthi hayi lo muntu lo ngiyahluleka ukuphila naye seyakiyeka wena kodwa makwenzeka kunomunye umuntu wesilisa ozomshela kungenzeka futhi ukuthi aphinde athi no ake ngiphinde nginikeze uthando ithuba futhi again ngoba ngihethekile lapha kubaba wengane but ake nginikeze lo muntu ithuba ngibone ukuthi yena ngiyazange ngishaye yini ingozi engayishawa baba wengane okay ake sibuye la mothenga umuzi nefurniture yawo uzoyithatha ifurniture uyilahle lo mbuzo ngubuzele ekuthaneni mothatha umuntu wena onengane yami lo ngane futhi uzoyivalela ngaphandle qhubeka wena wondla ingane yami kade ngikwenza konke ukwenza yayizwa lonto bengimdunusisa bengimthini uma wengane nawe ngithi uyamdunusisa wenza konke uhlulwa yini ukondla ingane wena qhubeka nesinqumo sakho phela angithi bethi ingane lapha ku relationship wena into ofike wayenza ufike wakhe ingane lapha yeah so senihlukene manje uhlukene noma wengane but ingane lo wayakha noma wengane eyakho akushintshi lokho ngeke ngiyona wayete ngeke ngize ngiyona lo ngibambele khuluma iqiniso lo ngibambele akakubambe konke lo ngibambele iqiniso lelo kona ke angufaka umkhuba omubi ebantwini ukuthi mabakwenze lokho uyabona kodwa mina ngisho ngesingame mina ngoba nginezathu nginenhliziyo nami ngomuntu inhliziyo zethu ayifani uyabona mina ngeke ngikwazi ukuthi wena ngizokunikeza imali ngithamba uthengele ingane wena uyasuka enye imali ucuyela ubaba uthathola ithikithi lesitimela enye imali ufuna ukugibela uye kuyena kuyona mina futhi ngikunikeza imali yokugibela uye kumnakwethu noma uye kulowo muntu osowuthandana naye uyabona lo nto ngoba unayo uyangiphusha okwesibili awufuni ukuthi ingane ize kumina ngoba wazi ukuthi mina wangala ungishiyanga mina ngingasakuthandi nami angitheba lo nto ingane njengoba uyinqabela ukuthi mayize kumina ubona ukuthi mina khona into engizoyitshena zona ngawo uhambo lwakho ukuthi uma wakho unje unele uthi ekhaya kufunwa nengane kanti wena vele uyabaleka yini impene eyakhipha kumina angithi uyayizwa leyo nto manje cela umenze ukuthi wena ngokuzuyona ngeke ngize ngiyondle mina ingane sengihlukene nonina phela kodwa into engenzeka mezofika uma wayazolanda imali ufuna zikhale athole izumbulu ahambe uthengele ingane mengadedelanga la mengade ngiplane 1000 mhlamba ngawuthola u5 imali cela awucabanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngenyanga ingane yakho uzoyithatha mhlawumbe uzoyithatha uhambe nayo mhlawumbe uyikhiphe bese uyinikeza imali sekuyona ukuthi ibekela uma wani uyibekela ugogo wayo kodwa unikeze yona mhlawumbe uma ukhala ukuthi unikeze uma wengane makhona la ngicela ukwazi khona kahle hle nje le ngane le kuma wayo iyona yodwa anayo noma ikhona enye anayo mhlawumbe ke ngithi yona yodwa kuseyiyona yodwa kwamanje mhlawumbe hayi ngeke ngagcina ngakho nje ukuthi ngiyibalela umkhero mhlawumbe lo 100 rand ukuthi la uzophatha u20 rand ngosuku wesonto uzophatha isibalele yona ngoba into engibalekayo nayo mina yingi ukuthi kube khona imali ezofuna unina kuyona yayizwa leyo nto ngamandla ami ebewangishiya ngingathanda akekho umuntu owaliwa esethanda ukwaliwa ngisho ungathandana nomuntu obizwa ngesifebe emhlabeni unele ungamnaki umzibo ubheka igiya modlula ngemoto kodwa mhla wakhipha igama lokuthi angisakufuni
uqala ubuka ngamanye amehlo ungathenga i-airtime inhlobo ongazi uyibone uthi ukuthola kwakho Ntombo kule nkulumo kaCele ukuthi ma ngabe esehlukene nomoya ngane indaba yowondla ingane nje dede hayi angivumelani nayo kakhulu and abafana abaningi bayenza lonto umuntu athi ngeke ayondla ingane ngoba nisathandana ihlangana aphi lonto ayihlangani nje lonto ingane isikhona ayondliwe either niyathandana anithandani and abantu besifazane bayasafarisha la ngaphandle bezikhulisela izingane bafana bafuna ukondla ngiyeze ngithi ke mina mhlawumbe umuntu naye usuke ekhulile ubaba wakhe ngamondli uthi abheka abanye hayi benaye nje ubaba noma pho yinto ayithathaphi le ayenzayo ukuthi abafana nje abondli angazi ukuthi ngempela isitayela abasithathaphi esibheda nje ngempela siyabheda nje siyabheda cha kodwa ngempela Cele mina ngicabanga ukuthi mfethu leyo mentality leyo kumele siyilungiseni le ukuthi mingabe sohlukene noma wengane ayisho lutho nje lo egcineni kosuku ingane yakho igama elingcula enganeni yakho elakho ingane mayikhula izokhula yazi ukuthi ubaba yinja ngoba vele ubaba mina kangodla ubaba unjani njani wena just ufaka imali uvale umlomo wakho ukuthi yenzeni awuxhuma uxhasi wena uyifake ngenhliziyo yokuthi iye ngane ngisho ukuthi uyisebenzise wayenza yabona ke lapho ke yabona ke lapha enganeni ukuba nami ngiyalithola ithuba lokuthi izohlala nami ngabe yamazi uma waye ukuthi yinja naye ngaso sonke isikhathi ihlezi kuyithina besilisa izinje enganeni ngoba yini ihlala noma wayo ayitshene wonke amanga lawa ngoba nake efuna ibize leyo ngomalume ibize leyo ngobaba lapha yana yena nje uyogwena ipipi kuphela lapha yana akuphumi nje ngisho 200 ngoba nayo lo muntu athandana naye manje ngicabanga lo 200 mawuphuma ufuna uyiphi ngoba phela awuphiwe yona lengane ngoba phela mina kade ikhipha imali ngokukhuleka umbuzo uthi Cele ngicela ukuzibuzela nje wena mfowethu uthandana neintombi ezinye ziboma bengane khona ingane yondlayo ukhona nje ingane yondlayo kulabo mabengane uthandana nayo khona intombazana ukubona mifikile kwena ukuthi le mali ecelayo ayiqondene nayo khona la ixake khona enganeni uyayiba lonto uyinike mhlambe mayicela u500 mhlambe ngicela yicelanga ngeke vele kuzisukela nje ke vele bandla shame yho ngeke vele kuzisukela nje ukondla ingane yomuntu sengizolo ukuthi Cele entombazaneni othandana nayo eyoma wengane yomunye umuntu because akuyona ingane yakho sengizolo ukuthi ke awuyiphi yini imali nje just ukuthi ayiba sathandana mhlambe lento ekuthiwa uthuza uphuboy lami kuboy hayi lento ukuthi nje uphi intombi imali kuthiwa yini girlfriend allowance hayi intombi ke intombi angifoqa amanga ngiyayiphi imali awu isidingo masikhona ngoba kunezinto naye ezozifuna ngeke izingitshene mexa kwindaba yengane uyayizwa yabo kule mali engizoyipha yona abole imali engizoyinika yona intombazana iyona ezobe seyiyabona ukuthi hayi no mina angithengi u1 no2 ngiphathele uboy ukuthi nokuthi angizivele izichibi zoboys biza kancane iqephe zezingane lawo 80 rand lezinto le i2 piece ezingane mhlawumbe ngimnikeze u200 rand uzokwazi ukubamba le 2 piece yalengane abese zibambela le nto yakhe engatheni naye ke ngabe uyayifuna mhlawumbe yayibizwa le nto kodwa hayi ukuthi ngizovela ngimqonde nje ngize ngiyofika 1000 ngithi ngiyamupha mana ke Cele ngoba umnikeza lo mali nje kukhona nekhanda lakho ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi athengele ingane yesoka lakhe kukhona lokho anginankinga ngoba vele la ngiyadla okuyazi okusho ukuthi into eyinkinga ukubaleka negqe ufuna nele ngikhipha imali imali Cele futhi kahle ingane yondla ingane yomuntu othandana naye neyami ngayondla uma wami ngisathandana naye ngisho lokho ngithi ingane ongayondla ingane yakho nomuntu othandana naye mungasathandana naye lo gede ayikhohlwe leyo ngane ikhule iyothi bese indala ke ibuyize kumina ngikhipha amangama wayo emqondweni njengoba ikhula seyizibe indala nje izobe ikhuliswa ubaba uma wayo nogogo wayo abavumelana nami ngifuna angizugogo uyafakaza qala ukhokhe awukhokhanga wena uvinje ukuthi ingane mina ngizoyitshela iqiniso ukuthi wena mamela hayi ngoba ngakoni ufuna something yebo ufuna something ngoza kumina nguyimini ubaba wakho akekho umungu ubaba wakho ingane ifuna ukuthi iwathola amazwi ayise iwathola amazwi amawayo abona ukubambisana ingane igcina seyijwayele nawe seyikwazi ukuzikhulumela seyikwazi ukuceba uma ukuthi kunomalume ofika lapha ekhaya angwashisa amateku kunomalume ongithuma ugwayi emefika ekhaya ngithi ayibo lo wena uthi ufuna siphume la ucele si right so ngiyekuthenini ke manje Cele ke nawo
ubanjwe usephutheni umuntu wesifazane engaqali ukubamba sekubambe kaningi sethatha isinqumo sokuthi uyakiyeka kodwa unengane nawe ukuhlukana kwakhe nawe uhlukane ngoba wena waba nephutha wena wamenzakalisa waze wadela wakiyeka kodwa unengane nawe still ingane yakho okay yena ungalile into esihlanganisayo ayiqhubeke isihlanganise mengiyifuna ngiyithole naye mayifuna ayithole yabona kuyondleka ingane kanjalo ebonakala ifika kini nawe naye mangabe uyayidinga iye kubo kodwa lene lihleli kubo one way ugcina sokufikela ukuthi ayishutha kuyona yami ubuyele kubaba wayo lo thina abantu besilisa ayikho indlela mina ngiya ethendeni wena uthi ngiyuzwe yona ingane umuntu ohlukene naye sengisike mina wena wenzile iphutha nazi ngahlukana kulungile uzoyondla yini leyo kulungile ngiyakuzwa lokho kulungile ke sihlukene nayo mina ngithi ngesingami ngifuna ukubona la ekuthaneni ingane uyayidedela yini mangiyifuna uyayizwa leyo nto mawukuthi nelenqaba nengane engitshena amazabazaba shuthi inkinga yilengane inawo uyise lo wasenayo yena yise wayo uyaziceleke ungamnikeza umuntu ingane eqalayo uqala ekuthenini ungayiboni qala lapho ukuthi umuntu angamnikeza ingane yebo once wena wafuna ukuthi akunikeze ingane kodwa ungafaki imali ungayondli ingane yakho ngibaza akunikeze because vele ingane wena uyifuni ngoba uyondli kodwa umhlaba wonke jikelele ngilokutshela eyi1 ukuthi kukancane ukuthi ingane ithi mayivakashe kubo kwayo la izalwa khona ubaba wayesebenza iphinde kamalume wayengaphethe lutho kuba kancane mhlawumbe suke lo ke nesibindi kodwa uyashaya unembeza ngoba uyazibona zodadewenu lana zisho izicathulo zisho amabhluko zishoni nabo sothi hayi ngingami ngiyamthengela ugele kodwa iya kanjani uyabo ingondliwa ukuthi lengane vele kahle kahle lapha ayayithandwa lapha ngoba ube kuthi uyathandwa ngabe bayinakile ngabe bayayazi ngani kenzeka uthothi ugogo wayo ozala mina uyayithanda ingane phela inkingi kumina azabuza ukuthi kwani wathini ukusibani bani uphi wena unqene ukuhlaza lo wesifazane kuma wakho ukuthi lo wangigila kanje wangilahla abantu abanamaphutha abane cause kakhulu ukuthi thina abantu besilisa ukuthi singondli ibona besifazane kodwa ngoba ke bazohleze bezivuna bona asikho isidingo sokuthi ngasekhona into engaka umphefumulo osihlanganisile wena ungicikisele kade ungangicisele all along sithandana nawo sekhona umphefumulo so uyaqala manje wena so umedem so nezinqumo awubona umuntu acela ukuthi nathi siyibantu siyibafana sina amaphutha awethu lamaphutha esiwenzayo ebantwini besifazane ya sinawo vela amaphutha angiphiki nabo banawo amaphutha phela ukuthi amaphutha ahamba nezinqumo ezingahlelekile yangithi uyayizwa leyo nto umfana uthatha isikhathi eside kabi ukuthi imahlukene noma wangane yakhe athola intombazane ezokwazi ukuthi mhlawumbe ivale isikhala sama wengane yize yena osuke engazi yebo leyo nto ngoba kunzima ukuthandana noma wangane nomuntu yabo kunzima kakhulu ukufunda umqondo ngoba naye la iphuma khona umazi wakhishwa yini yizwa leyo nto kodwa kancane omunye uyabaleka ubaba wengane ngoba nake engathembi ingane ukuthi yakhe nawe wena ozaziyo ukuthi la uthandwa khona ubanga nobani yini ongayithembi me antifone wenze njani menilala uyifaka ku silent ngoba akafuni ukuthi mawuyizwe meyikhala yabo bonje iziningi izinto ezikuphusha ezikufundisa wena umuntu wesilisa ukuthi ekugcineni lo lengane ngiyithembe yazi uyondle kodwa manje ubona mekwaphuma eyoneka noma eyowasha uyihlinela uyingathi ngamlandela thenqini yazi enye into uyithande meyinyani la enye into ngiyathanda cela ngoba so ufikile kuyona bengisafuna ukufika kuyona bekithi ngiyeza ngiyi-understand yonke lento but sicela mina into engiyishoyo ngaphambi kokuthi siqhubeke nje ukuthi ngifuna ukugqugquzela leyo ukuthi wena uyathandana kawuthandani noma wengane ingane emakuyeyakho kumele uyondle fethu mina ngikhuluma nje nginawo mawengane engingalokhuza angithandani naye silutho but inyanga nenyanga definitely kumnyama kubovu kumele ngiyifake imali wesiphatha kahlali nengane ihlala nogogo wayo but imali ngiyifaka kuyena mina ngibele igama elilodwa ngicelela ukuthi angifisi ngelinye ilanga ingane yami ithi ngangingayondli ngangayinakile ngikwenza konke ngifuna ngelinye ilanga ngibe nobufakazi ngithi mina ngangingaboni nabo ubufakazi ngabona ngakwenza konke kwafanele ngikwenze njengobaba akukho kweleta khona ngikwenze konke so angifuni ingane yami mina ikhule nokuthi ngiyinja makuthiwa ngiyinja ngiyoletha ubufakazi bokuthi angaze ngibe yinja nangolodwa usuku manje wena mawungayodluvezana yabona ke nje mina mangabe ngingayodla ingane so ngiveza lento ukuthi wena futhi ubuyele kubaba wayo finish
uma ngabe ungayondla ingane mina njengoba ngingayondla ingane mangabe ngihlukene nonina ethandana nomunye umuntu ubuyele kuyise futhi uma wengane ubuyele ubaba wengane yayo wayeka mina ekade udonga lami ecashe ngami phela umbuzo wecele uthi nangu uma wakho nobaba wakho bashadile uma wakho nobaba wakho nangu ke kuyenzeka ke khona beshadile kunjalo banomuzi sekuyabe baxabana ngento abaxabana ngazo sebeyahlukana lokho sokusho ukuthi uma wakho sephindela kubaba wezingane lezi zidekala ya mina ngijowa ngitshethe ngesingami mhlambe ke ngokuba bona ke abazali ke bashadile babanjani okay right ke right behlukana bona ngendlela yabo kulungile yabo ngoba mina ngizingene zabantu abadala angisho futhi usuke ebuyele lapha kodwa mina ngesingami moye ke mina sinengane nawe ukuthi ingakanani wena ubuyele kubaba wayo kahamba wabona ukuthi iphutha lelo lwenzayo kodwa ngoba naku ke so wazi ukuthi wathi mina ubaba wengane nabangani bakho nodadewenu nakini so nalo ngibangela isicefe ngemuva ke manje uzongibangela isicefe ngemuva ufunana nesondlo kumina kodwa nangu umuntu ngalana yena akahluphi ufika adla igqenje adlule yena phela wena sowayidla phela igqe umphumela wegqe owayidla lo ekumele uwondle yabo naye lo muntu noma beyidla bengase abe nomphumela ofana nowakho fanayo ke nawo Shuthi manje mangathola umsebenzi uhamba ngetruck enenqola noselo ungaqaqa uselo ushiye wena uthatha inqola uhambe nawo kuphela ushiye uselo kufanele imoto nomuntu cha ngikutshela mina ukwenzeka kwezinto ukuthi inqola ihamba noseli udriver munye angithola izo lonto nawe uma soyibambile zibambe ziqine yabona ke uyayizwa leyo nto umbuzo uzothi mfethu kunabantu abanezingane nga9 15 uthola ukuthi ingane nengane noma wayo usho ukuthi kuze bondle ingane ezo 15 kumele bonke uma bengane bathandane naye no 15 no ngiyalingale ngeke ngizwa ngondlo 15 mhlambe ukuthi mhlambe khona cha uma ake ngicele nako mhlawumbe lengane ezo 5 yeah ingane nengane noma wayo yeah ukuze lengane zonke uzondle kumele labo uma bengane aba u5 bathandane nawe vele kufanele kanjani uma bengathandani nawe awuzondli angizondli khona lo iqolo ukhona u350 kuma ukuthi seyindala ingane ihambe yobhalisa ngoba abona manje ukukhipha imali yami ngiyimosha nginikeza umuntu okhuluma kambi ngala kuyaphoxa kuyazwela yabo into oyizwa ngomuntu obuthandana naye phecelezi ex yakho uzwa ngabantu ngaphela bazi ukuthi wena wawuthandana naye uzokwazi ucela mhlawumbe nokuthi uyithathe uyayithengela ngelilanga mhlawumbe ihambe nawe ingane hayi kungenzeka uma unina engayitshenanga into ezwrong ngami into njengoba ngikutshena mina yona wayibona abantu besifazana Mukeli lapho ngasekhaya igama le TV yilokuzane i18 and above media igama lohlelo lithi 18 and above kukhona kunye futhi sisaqhubeka sisakhuluma ngakho ngifuna siyeni la ethenini ke manje Ntombo ngifuna ukukhuluma ngesinye isihloko lapha esithinta indaba yokuzala izingane futhi again ukuthi esikhathini esiningi khona lento yokuthi amantombazane izingane ayithathe ayiphoso kwabanye abantu bebazo bababazi ucela seke wathi uyithinda bengivele ngisazofika kuyona thatha ingane yabo umuzi ayiphose komunye umuntu zenziwa yini lezo zinto ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu usuke ebona ukuthi mangiyinika lo ingondleka kahle noma ingaphatheka kahle ingane mhlawumbe abona ukuthi lo kweyakhe ngempela mhlawumbe uswele lo ngayona yakhe uyena umuntu ongayondla ingane ingasweli lutho manje what about identity yayingane umuntu nomuntu unelungelo lokuzazi ukuthi wakuphi so ma uthatha ingane uyinikeza akengithi nansi ingane yami bese uyithatha umzo uyasebenza mina ngisebenza uyithatha uyinikeze nangu wafi yabo kakhulukazi uma uthi umuntu akuyona ingane yokuqala uyazi lo muntu uthi kunzima kanjani ukukhulisa ingane njengoba adesha ucela ukuthi nje angangayondla kunzima ukukhulisa ukondla nje so mebona ukuthi ayingeke mhlawumbe ingane yokuqala ave ngahlupheka mase bheka isimo athi lo manginika yena ngize ngihlupheke njengasekuqaleni ngcono ngiyinikeze lo ingane noma wazi ukuthi akuyona yakhe ngoba uyenzela impilo engcono khona into engiyengizwe cela nababili nje Ntombo khona into engiyengizwe ukuthi
ngabe ntombo mhlambe umuntu wesifazane elala nabantu mhlambe ababili but uyakhona ukuzwa ukuthi ukhuleliswe umuphi umuntu kodwa futhi kwesinye isikhathi uthi uyeza ukuthi umuntu wesifazane ugcine khona ingane endaweni engesiyo uzohlela ukuthi utata utata umuntu kuze kufike ubaba wesithathu uphinde kwenziwe nayo i-DNA test sekhombile uma wakhomba ma ukuthi unalo lwazi ntombo kuyezwakala yini ukuthi okay hayi sihleli lento ebesiyenza lapha khona into eyenzekile lapha hayi angiboni ukuthi kuyazwakala because phela kufanele kuqale kuphela inyanga ubone ukuthi uyangesikhathini sakho angazi abanye kodwa nje mina ngisingama ngiboni ukuthi kuyazwakala hayi nje ntombo into engakudida mhlawumbe ukuthi ulale nabo abantu mhlawumbe babe baningi enyangeni ingakudida eyodwa because fanele mangabe esikhathini sakho phela noma songasayi uzothubani njengoba ulale nabantu iba lapha indaba ugcina songasazi ke na uthi uzothubanga ngoba ulale nabo mhlawumbe bathathu kuyona lenyanga sekuyabuya phela sekufanele esikhathini sakho awusayi uzothubanike cele ikhona ke la kuqhamuka khona uthi okay ubheke ukuthi engathi ungcono ucele ume kangconywana angivele ngithi ucele kusuka sekwenzekeni lapho kodwa futhi ke ngicathu usukuna khona nje omunye angixoxa usukuna wazi uthi yabani angazi kanjani okhona wangixoxela ukuthi wayazi ukuthi eyabani kodwa ini omunye obebuka mhlambe ke lo kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe izinyanga zazingafani mhlambe oyivele sekhulele because mawukuthi ngempela kube inyanga eyodwa uzobona kanjani ngoba futhi mawuthi uzothi uzoyibona sizelwa ngithi ingane ithi uyasithenga isithunzi mayisancane izokudida iqede ivele ifane nalo ngayena mhlambe cele wena ngoba nawe nazi ingane kukhona lapho wabona khona ukuthi yabo lento engiyenzela mhlambe sihleli lapha ya khona kusole ngoba mina ke kakhulu ngiyamqaphela umuntu osifazane engisuke ngihlabana naye ngoba kubalekile futhi lokuthi umnotice umuntu othandana nami abe nihave naye yabo umbuko uthi ayi namhlanje waphakama nami kangaka yabo akasuka ugabagaba kubambe ngqi afele kuwena uthi uyahlehla athi ungahlehli yabona athi ungahlehli kodwa manje uyaqala ukuyenza lento kuwena kodwa akumele ukuthi nawe uthuke kakhulu ufuna ukuthi nje komnikeze noma mhlawumbe 2 weeks uyabona u2 weeks nje komuzi uthi uzothini kuwena uthesho kuwena ube sowuvele nawe kade unawo lo wamqondo uyabona mina khona la engifuna ukubuyela khona futhi uyabona la ekuthaneni kusuke kubonakala ukukhula kwengane ukuthi wena mhlambe uyasebenza kwathini yabo manje khona omalume ubhuti omkhulu abafikayo la eSouth Africa uyabona bayaphanda abanayo imali omalume ubhuti omkhulu yabo lonto bayaphanda abanayo imali yabo lonto kodwa kwenzeka uthola ukuthi manje untombo uzolala noyedwa wabo angithi yabo lonto angithi kade basuka ngakuba abanye banele bethola bengatholi sijiyile isibhemu awulefika esihlale la ntombo uthandana nami useyabuya sethatha ingane yakhe uyiletha kumina ngumalambane nginjalo uyayibona yona kodwa nolubuka nje ukuthi lengane niliqhwa kahle kangaka uyazi lo wangalo ukuthi yakhe uyayibona yona wena ubanjisiwe ngoba kunqenwa abani uma kunqenwa obhuti kuzothiwa ngizaliswe umalume ubhuti omkhulu wale angithi uyayibona yona mina nje amantombazane mina ngisho ukuthi kwesinye isikhathi lento isenziwa nawo unqaba kwamathuba omsebenzi kuthina mina ingabe imize yonakela imsamo kufaka labo abokufika iziphandla thothi ingane wena uthatha ingane yafiko uzothi yafiko uthatha ingane yakafiko uzothi yakasibiya uyabona yona ngoba wena ugqiba ihlazo lakho lokuthi ufebe waze waqoma le ya ekuhambeni la ongakwazi nakhona ingane emva kwendlu kusebenza ispade uyayibona yonto nexakeka lengane iyayiswa nje kubo uyayibona iyafika iyanqatshwa isiko lakho yebo hayi ngoba naku kuyini angazi ukuthi yini noma
amantombazana angazi ngempela ukuthi ngayichaza ngithini lento kodwa kona nje abantu besifazane lento sebeyenza ngokunganaki sengasho usokusathana nje obahlasela ngoba laba banayo imali laba bokufika ngoba bayaphanda kodwa manje yena asuka anqena odade wabo ukuthi bazothini anqena omalume bakhe vela afike lo malume okuhlaza vela afike lo ubhuti okuhlaza afike lo baba omncane okuhlaza avela ithatha ingane athi uzothi nje ubaba omncane hayi ngeke yathabiswa angithi uyayibona loyo nto ngoba vele kwaziwa ukuthi wena uthandana ka uconfronta ngawe manje ngoba kwaziwa wena kubo uyayizwa loyo nto wena uyabhiza uzondo obhuti bayo ngala hey wena wodla usebenzi ingane yakho lapha ekhaya iyanyazi badakwe ijiki badakela kuwena lapha ingane yafika bo uyazi udadewenu nengozi engaka ayishaya obhuti wayo ezidakelwa yokuzuma ngenduku mhlawumbe ekushayela ukuthi awondla kanti ingane akusiyona vele yakho uyazi untombo ukuthi ingane yangala ekhambeni zikhona igameko mhlawumbe enizaziyo nje noma nibe asibizi magama abantu bathi lapho nithola ukuthi mhlawumbe umuntu kakhulume nawe mhlawumbe ucela athi mhlawumbe njengawe nje ucela mhlawumbe umuntu omfana akuxoxela ukuthi yabona ingane esibanibani ingane yami leya kodwa phela ke shayela phansi bakuthiwe yalowa muntu mhlawumbe nawe ntombazane nje umuntu okaxoxela ukuthi hayi uyazi lengane le uyazi lengane kasibanibani ngoba ngithi abantu kodwa igameko ezinjalo zikhona nathi zikhona nje sisaziyo ukuthi le ingane yasibanibani le yazi khona impela enye uyitshela ukuthi uma soyibhekisisa ngempela yazi ngempela lo laphawu nalo laphawu ngempela uqinisile uyabona futhi ubuke hayi phela abantu abanesibindi kakhulu ushunwe catering lo wethu yabo isibindi singala kushunwe catering yabo angiyamezele umbona athandaza zakhale ufuna ukukhipha lento ayiphuma yabo ufuna ukukhipha lento ayiphuma azakhali izinyembezi uthi ave ikholwa wena yezwa ave thandaza ave khona kanti ushiswa izinto ngaphakathi ezingaphumi ngomlomo ukuze makabe stress free uyabona abantu besifazane nje mina usathane mningi kakhulu ubona thina abantu besilisa asazi noma umithisa kuba yiloko nje nawe kuba izimpawane ezithize ke mhlawumbe wena ngiyasazi noma simithisa asazi noma kuhleli izinyanga zingakhe asizizwa sitshenwa yonke into sitshenwa thina kuze kubelethwe kuze kukhulu umuntu abe mdala azikhulumele sitshenwa thina abantu besilisa ushoda ngepampers ushoda ngokudla satshenwa kuqala ngiyima period angithi yayibona yonto thina satha lento esitshenwayo sibeke la kanti uyaxoxelwa nje omunye ngathi omunye ngathi umbuzo ukuthi methi angizizwa kahle ngithi sobatshenile abanye noma yaqala ngami angithi yayibona yonto kwamanje uyazi ukuthi la siyikhwaya ngifuna lapho futhi ntombo ukuthi kuyenzeka yini ngoba zikhona igameko lapho uthola ukuthi umuntu uzotshela ucela ukuthi ngikhulelwe abuye ahamba utshela uqhawe futhi ukuthi ukhulelwe le ngane yondleka kanjani futhi yondliwa ngababili kuyadependa ukuthi angithi nje badesha ucela ukuthi yena mengathandani nomuntu akayondla ingane bakhona vele abafana abanalo ngqondo ukuthi maningathandana akayondla so manje mangabe vele unababili kanjalo ukhona kodwa yedwa ozoyondla kulethu ungenayo ke ingane oyifunayo ngempela lokudlalwa ngaye ke shame inkosi yami yabo lo oba nebhadi nje inkosi yami yilo uthi ave ifuna ingane akwenzeki yayizwa lonto kuthiwa uye ashintshe kusikhwibishi lo okuthiwa kodla avela lithola itoho elikahle futhi avela abuye alungise ingane yami sebemtshelile nabantu abuye alungise izinto bandla nkosi yami le yantandana kakudlalwa ngayo efuna izingane efuna ukuvusa umuzi kayise angithi alibosiza lesibindi lenziwayo ushune catering ukuthini yabo awukhona ngithele yakho catering ukeze abantu abakhaya basikhuluma ngoshune catering sikhuluma phela abanikazi bamabhodwe la ibona abatona igeji yethu ibona abatona ugeji ibona ibona nje ababhekele nento ezikanjalo manje bayasona imoya wena kakhulu ngoba yabo kufana nento eshiwo untombo ingane yasithenga isithunzi kanjani uyabona ukumitha komuntu osifazana mekwangena ispeme sibelekweni siyavala njengephilo nje siyavala ngqi akube savuleka ngoba akabe saya kuma period akachama futhi manhave naye yezwa kukhula le yanto evaleleke lapha phakathi wena mofika wena uchama sisho ngaphandle sigeleze uyishaya ngesithunzi nje uthi ingane uyishaya ngesithunzi yabo
kube sokuqaleke uyizala iYouTube uthi ayibheka hayi umzo hayi washout yabo umzo nje straight lo yabo nombani uzuyifaka kuma pick akho nawe ugabisa ufiko with 2 years keep isiphongo sayo sale awunasiphongo yabo keep incagela yakubo awunancagela yabo lo yonto ivele ingafani namuntu nje angithi yabo yonke lo yonto lapho kuyanyelisa ke ingane kuleso simo ngoba nawe usuke uzibonela uthi le ngane vele yafuna ukufana nokhokho ngoba ngingabazi angithi yabo lo yonto vele kuqhamuke nje ugogo omunye othiza ayibone lenkinga athi hey hayi vifana yashika ehle lidala vifana noSkhwibishi yabo ikhehlo ongalazi nawe ngamanye amazwi into esizama ngoba egcineni kosuku ngicabanga ukuthi abantu emakhaya kumele bafune isifunda abasitholayo yabo isikhathi esiphila kusona ngicabanga ukuthi mhlambe kubalekile ukuthi ma kwenzekile mhlambe wathola ukuthi ukhulelisile ngendlela othola ngayo ngoba phela ngokuze wazi nje umuntu wesilisa bathi uyatshela so mangabe ngane sikhona kubalekile ukuthi thatha ingane uhambe ukwenza iDNA test but because umuntu wesifazane mhlambe kanjani athembani vele ukuthemba umuntu akusebenza kufuna kube semthethweni yes ukuthi once yabakhona ingane ayithatha ingane ihambe ukwenza iDNA test and into engisanda kuthola ukuthi once ingane iyathathwa kwathiwa yenziwa iDNA test yenziwa uhulumeni iDNA test thiwa lapho ushowcase lo ngane kuzobe yakho kube yakho ngoba uyayiphiwa ngoba kuthiwa ayikho ingane ufuna imali entandana so uyabona kodwa mongathi uyabuka kuthiwa mhlambe labantu ababoshwa kuthiwa babulele oma bengane zabo noma intombi yakhe phecelezi yabona yabo mangathiwa laba abantu bayabuzwa kahle ukuthi lesenzo lesihluko esingaka usenziswa yini ingxenye yazo lento esikhuluma ngazo uyabona awusengondle kangaka kanti lengane lena kuyona yami angithi uyayibona yonke lo yonto izinto lezo ezenza abantu besifazane baphile bhojoze ebantwini besilisa ezinye zazo ekakhulu izona lezo ungathi uyabheka zimbalwa nje izinto ezingathi iqwaqwa izinto ezikhoza lezo zinto kodwa most yabantu ababulala abantu besifazane ilabo othola ukuthi umuntu ubanjisiwe ijazi ahamba kuthole ekugcineni kuthi ngesikhathi uthola ukuthi umele wena uyindoda nje efonini kutshena ukuthi ingane yami leyo kwathini yondle sikathini uthi uyafika ngala lo asenijwayelene senifana nosesinobhuti avela kuphendula ngakunaki nje ngithi uyayibona lo yonto wena lo nto iyakudla ngaphakathi ngoba baningi abantu kini abakujabulela lengane uyayibamba nje usisi wakho uyayiqabula yasho ukuthi yazi ngoba phela ngeke umhlaza umuntu wakho egcekeni yabo lo nto yasho ukuthi yazi lapha eyibuka ukuthi uyiphi imali engakanani yabo ngathi ungayithatha uhambe uzithengela imbamba yakho ngalo uthi ayizobuya kwamanje uyazi ukuthi lengane le angiyithembi mina uyayibona yonke kubhlungu nje ngempela okwenziwa amantombazane lento nabo sisa bazinuka amakhwapha kulaba abasaphila ebudlelwaneni bothando abasazimisele ebudlelwaneni bothando nalabo abangawasebenzisa amakhondom uyayizwa lona umuntu akakenza into eqondile nje akathatha ingane ayikhombe kuyena umnikazi wayo ngempela ngoba akangithi ecele nawo ke so bona ungayithembi ingane wenza iDNA test wathola ukuthi yakho kuthi nasenahlukana noma wengane so yenza iDNA test ungayonda leyo angeke ngize ngiyithembe ngoba lento thina asiphumanga sayakolwa kodwa ke noma ngingaphuma lapha ke ngiphuma khona lapho uhulumeni ngizama ukuveza njalo uhulumeni ukesidini kakhulu labantu besifazane thina abantu besilisa ilungelo lethu silithole ejele sinelungelo lokuvizitwa nelungelo lokudla unelungelo lokuya toilet unelungelo lokugeza unelungelo lokwasha bese uyasayina ungene ngaphakathi nengoda yakhe emalungelo abantu besifazane amalungelo bawathola bela ngaphandle ubona benza noma yini wona amalungelo abamoshe kakhulu mase umuntu esifazane abuye aphila impilo yokuba umZulu ahlukana nokulandela impilo yamalungelo kungaqonda kodwa le esigqugquzela kakhulu futhi wentombo ile yokuthi abantu masebenezingane abenza yes abantu abenza iDNA test uqinisekisa ukuthi ingane ngoba uzothola konke ingane ngesiye yakho esidiscuss lesi yabo and lento le ibangela ukuthi kube khona lento ekuthiwa iGBV yokubulawa kwamantombazane ngoba egcineni mase umuntu etholile uzowondla ingane seyino 21 years so ngeza ukuthola ingane akusiye sekuvela ubaba wakhe kodwa kokunye mhlambe umuntu osuke honest engazi bafethu
Ya ngiyavuma laba uthothi umuntu ubuka isimo ukuthi hayi kanjani manje ngoba phela wena bowazi ukuthi uthandana nawe kuphela. Nako phela sengizokudla ingane komunye umuzi. Yabona nje. Sebekile ukuthi inkosi yami ngoba anginayo phakathi kwaSibanibani noSibanibani ingane yomunye wabo. Ophinda umthembe lo. Mase uthi yabuka lento. Wayiqinisile uNkulunkulu methi umuntu osifazana makwalala naye sekumngakho. Wayiqinisile ngoba uyazi ukuthi ngigida ngedwa. Khona la ngikhotha khona encwadini. Khona incwadi engiyikhothayo. Yeah, uyabona ngoba manje uyabona lento ukuthi sibaningi. Yabona mina ngize ngisho ngesingame mina. Mengizomsukela umuntu osifazane anginele ngimbuza ngiye la kamakhelwane kuSem2. Yeah, fike ngiphushe kakhulu kuthiwa baby hayibo ugejile wenzani ngithi hayi mama ngigejanga sibaningi la phezulu ngibalekela kona ukukhuluma uyabona yonto hayi ngoba ngigejile sibaningi ngifuna ukuqala manje ukuthi sixoxe lento ukuthi ngangakuzwa manje kahle kuhamba kanjani la where's my fucking sibindi there yabona yonto Alright, Buffett, this is 18 and above. Igama lelo kuza le TV8 18 and above media. Uhlelo lwethu lumnandi kakhulu la sikhuluma khona ngazo zonke izinto ezithinta ubudlelwane size siyongena gala kanqa ekamelweni. Sikhumule sibe nqunu, sikhuluma yonke into yokuba nqunu nje makuthiwa niyathandana. Lapha ya kunomzonga le noNtombo obabili laba bantu. Yibona abantu labasifollow sengabo la. Uyibona ke abakwazi ukuzikhuluma kancane lezi indaba zibe mnandi futhi nje zibe noju asibagqugquzeleni futhi abantu ukuthi bekwazi ukuthi besubscribe baphinde futhi bapress nabo like siyacela ukuthi nisubscribe ukuze ipage lethu likhuphuke ni like futhi mengabe nje nikwenzile lokho bafowethu sohlezi sindawonke usubscribe ulike nje nawo ama comment siyawathanda futhi ukuze sikwazi ukuthi mesibuyela kuona ama comment ungakhohlwa nakuyona i-comment uma ufuna uku-comment kodwa hayi into ezosidusa ezosisa phambili ukukhombisa ukuthi nawe unathi asibonge ungakhomenti ngokulwa ungabi yebo ungabi nathi yebo liwa siyazixoxela nje siyalungisana nawe usokufisa sikhulume ngakho ufisa sikhulume makhona la sigeje khona futhi usibuyise nje kahle ungasilwi alright